Poštovani gledaoci Srpske televizije, dobroveče. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Ogledalo. Vrijeme je praznika, vrijeme slavlja, vrijeme darivanja, ali i vrijeme preispitivanja. Da li smo u prošloj godini uspjeli da budemo bolji ljudi, humaniji, pravedniji i da li smo kao pojedinci uspjeli da pomognemo društvu da bude takvo? To je jedan široki okvir zaista velikog broja tema o kojima ću večeras govoriti sa svojim gostima. A moji gosti su ljudi koji su zaista puno darivali ovome društvu i darivaće i dalje, naravno. To su ljudi koji pripadaju svešteno-monaškoj zajednici Srpske pravoslavne crkve i koordinatori važnih dobrotvornih fondova. Pa da ih pozdravimo. Otac Vladimir Milunović, paroh 17. Podgoričke parohije i koordinator dobrotvornog fonda Čovjekoljublje. Pomaže Bog i dobrodošli u Ogledalo. Bog pomogao, Bog blagoslovio vas i vaše gledalce. Hvala lijepa. Sa nama je i gospodin Pavle Božović, đakon pri Hramu Hristovog Vaskresenja u Podgorici. Ja sam đakon pri Dvorskoj crkvi Svetog Dimitrija, ali sa mnogo drugih službi vezan za Hram Hristovog Vaskrsenja, tako hvala. To je samo jedna od velikih i značajnih funkcija koje Pavle obavlja. Ja se nadam da ćemo u jednosatnoj emisiji uspjeti da makar pomenemo neka od vaših zaduženja i ovako službi. Hvala vam. Hvala vama, eto, to je možda preglamurozna najava, ali to je tako u ovom novinarskom svijetu, tako da nećemo se braniti u svakom slučaju pretjerano, ali hvala. Molim lijepo, pa da započnemo ovaj razgovor onom najradosnijom temom, Božićem. Ja bih htjela da pitam našeg oca Vanju, kako ga od Milošte zovemo, da li postoje neke osobenosti u vašoj parohiji Rogamsko-Piperskoj vezano za proslavu i narodne običaje Badnjeg dana i Božića? I kakvi su to običaji uopšte u vašoj parohiji i u okolnim parohijama? Hvala na pitanju. U parohiji Rogamsko-Piperskoj, kao i u cijeloj Crnoj Gori, važe manje više isti običaj, s tim što ima ona narodna 100 sela, 100 običaja, tako da postoje određene osobenosti, ali ja bih samo naveo tu, kad je Badnji dan u pitanju, da na teritoriji Pipera postoji jedna invazija Podgoričana koji beru badnjake. I Piperi su tu pogodan teren. Uglavnom, to je za Badnji dan najposjećenija parohija u opštini Podgorica. Ti se običaji kreću uglavnom kao i svuda, ranom zorom. Domaćin sa muškim glavama iz kuće ide da posiječe badnjak. Sve se to sad uobičajilo tako da se tu prave i određene, da ide organizovano, kako komšiluk, tako rođaci i prijatelji. Ide se u branje badnjaka i to zbilja bude to doprinese tom prazničnom raspoloženju i samih starijih, a pogotovo najmlađih, oni koji su spremni da mogu takav podvig da naprave, da porane ujutru i da idu za badnjake. Tako da zbilja to djeci dosta znači i trebamo, i to je vrlo značajno da djecu uključujemo u sve te narodne običaje kako bi i oni osjetili tu čar praznika koji Božić nosi sa sobom. I naravno ima tu jedan cjelokupan kompleks tih običaja koji su opet nekako iskoncentrisani na djecu i sva ta slama, sve to posipanje pšenicom, bombonima, darivanje. Sve to nekako jeste da je tu da posjeti i da oživotvori onaj ambijent Vitlejemske pećine, ali svakako i da ove najmlađe animira i da sami stvaraju uspomene kako na Božić, tako i da se razvija sve to u tom duhu vjere i pravoslavlja. Đakon Pavle, kako spomenu smo, je vjeroučitelj.
Pa će nam on nešto više kazati o tom dječjem doživljaju velikih gospodnjih praznika. Kako se djeca prosto privole na te narodne običaje? Da li se radi? Jeste, mi u našoj školi vjeronauke, baš pri Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja, kako sticajem okolnosti i ovog zaista nevjerovatnog perioda u kome se nalazimo što se tiče koronavirusa, mi nismo imali ove godine one tradicionalne manifestacije koje imamo za djetince, za materice, za oce i nekako smo baš svi kako đaci, tako i mi vjeroučitelji osjetili neku prazninu zbog toga, ali eto, Hristov dolazak u ovaj svijet bio je takav, da kažemo, sa najvećom mogućom ambicijom, da ne ostavi ništa izvan sebe. I samim tim crkva nam, eto, kroz te narodne praznike, djetince, materice, oce, želi da kaže da ni jedan segment našeg života, pa i ti najosnovniji, da smo nečija djeca, da smo nečije majke, nečiji očevi, nijedan od segmenata našeg života nije ostavljen van crkve, nije ostavljen van Hrista, pa tako i svi ti običaji, svi ti darovi, sve to o čemu je govorio otac Vanja, ima upravo za taj cilj da nas na jedan simboličan način veže za Hrista, da nas uvede u tu Vitlejemsku pećinu i da se eto i mi ogrijemo kraj te vatre koju simbolizuje to loženje badnjaka. Dakle, to su 3 praznika koje ste vi pomenuli malo čas, koja imaju izuzetno porodičan karakter. Jeste. Tako? I da li, s obzirom na to da prethode Božiću, da li se ta simbolika vezuje za Božić i priprema nas u nekom smislu, ukazujući na značaj darivanja? Znamo, pomenite slobodno ove običaje za materice. Pa i za djetince, i za materice, i za oce ima ta jedna predivna simbolika gdje ostali članovi domaćinstva vežu tim nekim vidljivim vezama jednog od te 3 funkcije osnovne porodice, dijete, majka i otac i traže od njega da se on odriješi od tih veza koje su zapravo jedna vidljiva slika nevidljive ljubavi kojima smo svi u porodici vezani, da se on odriješi davajući te darove opet na vidljiv način, pokazujući one dublje darove koje svi međusobno dijelimo unutar porodice, a to je prije svega taj dar ljubavi. Ne kažemo da je to nešto prirodno i svojstveno čovjeku, to jeste ukoliko čovjek zna i vjeruje da je svaka ljubav od Boga, sledujući onim riječima svetog apostola Pavla, da sve će nekako proći, dobiti neki drugi smisao, pa će nada postati ostvarenje, vjera će postati znanje, a ljubav neće postati ništa drugo, jer Bog je ljubav i ko u ljubavi prebiva, u Bogu prebiva. Da, to je divno kazano, zaista i hvala vam što ste nas podsjetili tih riječi. A ja bih se sad pola našalila pitavši našeg oca Vanju da li su vas vezivali, da li su djeca piperska vezivala svog sveštenika za oce? Pa ovako ima tu jedna, u Piper ima ta osobenost, jer ja služim pri manastiru Ćelija Piperska kao paroh piperski. Uglavnom tako nedjeljom sam tamo prisutan i baš to je ženski manastir, je tako za to i ženski manastir, kod igumanije Jelene Stanišić. I tako da je tamo bilo upriličeno svakako i taj praznik. Djeca su prilazila, vezivala me, to je proteklo baš onako u jednoj radosnoj atmosferi. Da. Pa ja bih htjela sad da napravimo ovako malu digresiju u odnosu na ove glavne teme, u odnosu na glavni tok. Kad ste pomenuli manastir Ćelija Piperska, to je jedno od značajnijih svetinja uopšte u Crnoj Gori, ne samo u vašoj parohiji. I ima jednu osobenost o kojoj bih htjela da vas pitam, s obzirom na to da sam dijelom čula, a dijelom čitala, o biblioteci koja je bila jedna od najznačajnijih biblioteka do Drugog svjetskog rata, najznačajnijih biblioteka u Crnoj Gori, najobimnijih i najznačajnijih, što su dvije različite stvari. Imala je zaista puno starih knjiga, puno starih izdanja. I ono što sam čula vezano za to jeste da su partizani u određeno doba kada je manastir bio pod partizanskom opsadom, da su te knjige zapalili, da su ih koristili mjesto drva. Tako je, manastiri su inače i u Crnoj Gori pa i u Europi bili
centri obrazovanosti, centri kulture, jedine vaspitno-pedagoške ustanove. Tako je bilo i kod nas. Za vrijeme Njegoša je otvorena škola pri manastiru Ćelija Piperska, to je ona zgrada najviša pored same crkve, tako da je to bila zaista velika biblioteka koja je imala fond knjižni gotovo veći od biblioteke Ivana Crnojevića. Tako da ovi vojnici koji su se grijali na tim knjigama imali su materijala. Među tim knjigama, što je najtužnije, bila je jedna rukopisna knjiga iz 12. vijeka za koju je narod zbog njene ljepote i sadržaja govorio da je pala s neba, da nije ovdje stvarana, nego da je nebeske ljepote. Da, to je divna riječ. Zaista ja osjećam u tom izrazu jednu vrstu, ako hoćemo reći tako, čak i nježnosti, a ne samo poštovanja prema svetinjama. I to je zaista ovako lijepo za reći. Hvala vam što ste to podijelili sa javnošću. Ja bih sad htjela da govorimo o drugoj našoj važnoj temi, a to je humanitarni rad. Pa bih zamolila đakona Pavla da nam kaže nešto onako uopšteno, neku vrstu istorijskog pregleda rada fondacije, odnosno organizacije Mladi za Kosmet. Kad je to sve počelo, kako se razvijalo i koje su to neke najvažnije akcije koje ste sproveli do sada? To je bio neki kao osnovni motiv i razlog kad smo se dogovarali oko ovog gostovanja da predstavimo naš rad. Zato što, iako već 12 godina funkcionišemo, mnogi, naročito mladi ljudi, su upoznati sa radom humanitarnog omladinskog kluba Mladi za Kosmet, ali mnogi i nisu, pa eto, hvala vam za ovu priliku da predstavimo naš rad. Mi smo osnovani 2008. godine na praznik Svetog Stefana Dečanskog, koji je i naš nebeski pokrovitelj po blagoslovu blaženopočivšeg našeg mitropolita, i već od samog starta želja je bila da se uključimo u tu veliku polemiku. Tad smo bili studenti, mladi, treba li Crna Gora da prizna Kosovo, ne treba li, i naša ideja bila kao studenta u tom periodu da na jedan djelatan način pokažemo svoje neslaganje sa tadašnjom crnogorskom zvaničnom politikom i krenuli smo u tu priču, jednu veliku humanitarnu akciju, blagoslovom našeg mitropolita, a povjerenjem blaženopočivšeg, blaženopočivšeg oca Luke, igumana Cetinskog manastira, dobili smo blagoslov da skupujemo prvi put pri Hamovima tu neku humanitarnu pomoć i to je zaista bilo predivno u 5 gradova, uspjeli da skupimo veliku pomoć, da je ponesemo na Kosmet i onda je postalo jasno da to neće biti samo jednokratna akcija, nego da će to trajati i evo traje već 12 godina. Ja se izvinjavam samo što vas prekidam, đakone Pavle. Ja bih htjela samo da zaista zastanemo na tom trenutku zato što je značajan. Pomenuli ste ga, to je blagoslov blaženopočivšega mitropolita našega. Dakle, čini se zaista i kroz ono što je predstavljala srpska televizija vezano za humanitarni rad i za kulturu uopšte, zaista jako važan i neizostavan čak bio mitropolitov blagoslov. Dakle, sve što se na korist takve vrste radilo, činilo se da on stiže to da uradi i da blagoslovi i da pomogne koliko god može da njegova riječ, ako ne što god drugo, učini dobro toj inicijativi. Njegova riječ i njegov blagoslov i njegovo povjerenje, to možda ovom prilikom istakli. Kao dječje. Sada, da li bih ja postupio slično da sam na njegovom mjestu, da se pojave neki momci iznenada i kažu mi bismo da skupljamo pomoć i novac i sve to, i da on kaže naravno kako ne, blago meni i izvolite gdje god hoćete, kad god hoćete, koliko god, i da nam i pismeni i blagoslov, mi to čuvamo kao jednu od, možemo slobodno reći, relikvija naše organizacije, i da nije bilo njegovog blagoslova, da nije bilo blagoslova prije svega i pomoći naših otaca sa hrama, koji su nam ne samo to na duhovan način sprovodili, nego smo i postali pravi prijatelji kroz taj rad. Oni su i naši pravi članovi i redovni donatori i sa nama putuju na Kosmet. Tako, generalno, da nije bilo majke crkve i njenog omofora
kojima nas je ona zakrivila. Ko zna kako bi se naša priča završila, možda bismo zalutali u neku političku priču, možda u neku partijsku priču. Ovako smo, Bogu hvala, ostali humanitarna organizacija koja eto okuplja na stotine mladih ljudi, za razliku recimo od Čovjekoljublja, o čemu će govoriti otac Vanja, koja je jedna ozbiljna humanitarna organizacija. Mi okupljamo veliki broj donatora, ali to su zaista sve sitne donacije, 5-10 evra, najviše donacije koje primamo ne prelaze 100-tinjak evra, ali te su donacije, ja bih rekao, od srca i ono što je zanimljivo da imamo neke ljude koji već 12 godina svakog mjeseca odvajaju sredstva za naš humanitarni fond, što nam pričinjava zaista veliko zadovoljstvo. To povjerenje koje imamo od ljudi za nas je i dalje nešto nestvarno, nešto na čemu blagodarimo Bogu, ali na čemu se trudimo i nadamo da nećemo izgubiti to. Pa to je svakako sjajno. Tu postoji jedna dimenzija, ja to znam s obzirom na to da sam Podgoričanka, a vaša organizacija djeluje na teritoriji Podgorice. Divna jedna simbolična misao se provlači kroz sve ono što vaša organizacija radi i oko nje. Zapravo, mnogo više znači, ja vjerujem, ljudima ta vrsta simbolike i upućenost na organizaciju koja se i imenom, dakle, proslavlja ime Kosmetsko, nego neka vrsta materijalne pomoći koja ipak, vi ste skromni, nesumnjiva. Pa, mislim, eto, prošle godine smo mi uspjeli da sakupimo oko 30.000 evra koje su proslijeđene na Kosovu i Metohiju kroz različite humanitarne akcije, što nama pričinjava veliku radost, ali opet, kažem, ne radi se o nekoj svoti koja može riješiti čak egzistencijalne probleme nijednog čovjeka. Ali sa druge strane ona može stvoriti jednu vezu kako tih ljudi koji su tamo i koji se zaista muče, to treba definitivno reći, svi naši ljudi koji opstaju na Kosovu i Metohiji na neki način, čak i oni koji opstaju u onim najmiroljubivijim sve srpskim sredinama, svi žive pod jednom nevjerojatnom presijom, pod jednom nevjerojatnom psihičkom tenzijom i pritiskom koji je iznad svega težak da su svi materijalni uslovi odlični. A ono što je još veća tragedija je da su vrlo često te porodice na samom rubu egzistencije i kad se vi pojavite i kažete ovo je omladina Podgorice iz Crne Gore skupila za vas, njima to ne samo što taj frižider ili taj veš mašina riješi neki konkretan problem, nego stvori jednu vezu. I svaki mladi čovjek koji odluči da od svoje plate sitne, znamo svi kako žive mladi ljudi, odvoji nekoliko evra mjesečno, njegova donacija je onaj zalog neprekidne veze između Crne Gore i Kosova i Metohije i nečega što će zasigurno, eto, može da se donese odluka, da se ne promijeni odluka o priznanju Kosova ni još 1000 godina, ali sama činjenica da u Podgorici, da u Crnoj Gori postoje takvi mladi ljudi koji svakog mjeseca makar jednom pomisle na Kosovo i Metohiju, to zapravo znači da ta veza nije prekinuta i da vjerovatno nikad neće ni biti prekinuta. Vi znate, najbolje to pomenuli ste kako narod naš tamo teško živi, vi ste to vidjeli, je li tako? Vi svake godine u okviru organizacije ostvarujete putovanja. Kako da? Pa to je jedan od segmenta naše humanitarne pomoći. Mi često organizujemo, u zadnje vrijeme, nažalost ova godina znamo kakva je bila, ali organizujemo ta putovanja i prihod od tog putovanja je također usmjeren u humanitarne svrhe. Osim toga imamo taj žiro račun na koji idu mjesečne donacije, a veliki dio sredstava ostvarujemo i prodajom majici, dukserica, raznih tako objekata koje mladi vole da istaknu na ulicama i ako se zagledate vrlo često na našem Korzou ili bilo gdje u gradu, vidjet ćete da može malo koja grupa momaka da prođe, a da neko među njima ne nosi majice Mladi za Kosmet, što eto može nekome isto da zvuči smiješno i malo, ali također jedan lijep simboličan način kako ta ideja, kako taj Kosovski zavjet, koji zapravo i nije ništa drugo nego novi zavjet na srpski način, srpskim stilom ispričan, da on i dalje živi među mladima i da će nastaviti da živi u budućnosti. Da. Hvala vam, Pavle. Mi ćemo tokom emisije još govoriti o Mladima za Kosmet, s obzirom na to da je to organizacija čije se akcije zaista ne daju sažeti u jednom odgovoru. Male akcije, ali ih ima dosta. Tako je. Prisjećat ćemo ih se tokom emisije, a sada bismo
pitali našeg oca Vanju o organizaciji Čovjekoljublje. Pa hajte, čime ćemo početi? O istorijatom. Zbilja je o čovjekoljublju teško početi govoriti jer je to jedna velika organizacija humanitarna Srpske pravoslavne crkve koja je počela sa radom, blagoslovom također blaženo počivšeg mitropolita. To je bilo 1992. godine u Bosni kad je rat počeo za potrebe ugroženog stanovništva, ratom ugroženog stanovništva. Međutim, ta ideja se primila u cijeloj crkvi i sad postoje kancelarije čovjekoljublja u nekoliko gradova. Tako je i 2015. godine otvorena kancelarija Dobrotvornog fonda Mitropolije pri hramu u Podgorici sa jednim novim uređenjem i jednim novim sistemom rada. Na čelu te organizacije je kao predsjednik upravnog odbora protojerej Branko Vujačić i najuključeniji u tu organizaciju je upravnik Narodne kuhinje jerej Mijomir Vulević. Njih dvojica nekako najveći teret podnose kada je rad organizacije u pitanju. Ja sam tu bio angažovan kao koordinator, odnosno službenik za rad sa strankama, jer smo uveli jedno radno vrijeme koje je podrazumijevalo taj primanje stranaka i formiranje tih predmeta i utvrđivanje stepena ugroženosti stranaka tako što smo obilazili njihova mjesto stanovanja i na taj način, eto, da bismo prosto otklonili te sumnje, jer uvijek tako kad se dijeli pomoć, uvijek imate onu sugestiju zašto njemu toliko, a meni manje. Da. Sugerišući na taj način da je ovaj u boljoj situaciji nego što je on. A eto prosto da bismo imali i odgovor na ta... Tako ste vi sve to je bio način da vi to prosto golim okom Jeste, spoznate. Da se utvrdi stepen ugroženosti u skladu sa tim da se i odgovori sa pomoćima. Tako da ja kako sam rukopoložen za sveštenika i primio ove obaveze parohija, nijesam više bio u mogućnosti da obavljam taj dio posla, tako da je sad jedan naš novi kolega tamo primljen, Milivoje Miško Radonjić. On je sad službenik koji obavlja sve te poslove. Ono čime ste se vi ranije bavili, je li tako? Da. Ja sam i dalje tu u toj organizaciji kao na ispomoć, svakako da se nađem, pogotovo sad kad su ove velike akcije u pitanju. Da. Posljednja akcija naša vezana za zemljotres u Hrvatskoj. Evo koliko saznajem i Mladi za Kosmet će se pridružiti sa ovim januarskim njihovim donacijama ovoj velikoj akciji čovjekoljublja da se pomogne ugroženom stanovništvu u Hrvatskoj. Da. A kažite mi, molim vas, da li imate saradnju sa socijalnim službama državnim vezano za dijeljenje pomoći, za prepoznavanje ugroženih? Da li vam se socijalne službe grada, recimo, obraćaju vezano za neke slučajeve? Uvijek je postojala ta želja da dođe do tog umrežavanja svih humanitarnih organizacija i u državi, a i u Podgorici. I na tom se negdje putu da se umrežimo, da bismo prosto uspostavili neku kontrolu koliko određene osobe koje su socijalno ugrožene ostvaruju prava u svim organizacijama koji je to. Nikad jedna organizacija ne može da podmiri sve potrebe ugroženih, jer nije to... U tu situaciju se prosto ulazi kao u jedan kompleks velikih problema. Nikad ta nevolja ne ide sama, nikad to nije hrana, nego je i hrana i zdravlje
Počesto drugi problemi vezani za drugih stvari, nemaštinu. dugova, da. Da. Tako da oni jesu prinuđeni na više adresa da kucaju. Ali bar da se uspostavi neka ravnoteža da bi oni koji su manje sposobni, oni koji manje imaju informacija, da se svima izađe u susret koliko se može. Da, dakle, zvanična saradnja za sada ne postoji, ali vi u suštini komunicirate na nekom nivou. Na tome se trenutno radi. To bi bila sjajna vijest zaista, da ta vrsta umrežavanja. Tu je i Crveni krst kao organizacija, da li sa njima imate neku vrstu saradnje? Imamo saradnju, mi smo nekoliko puta naše pomoći prosleđivali, s obzirom da opet Crveni krst sarađuje sa velikim brojem ugroženih. Mi kad god imamo višak, kad nam se stvori višak donacija, da, jer skoro smo imali jednu veliku pomoć od jedne internacionalne pravoslavne organizacije humanitarne iz Baltimora i ustupili smo i njima jedan određeni dio sredstava koja smo dobili. Tako da postoji ta saradnja i želja za svakako još potpunijom saradnjom. Da. Hoćete li nam kazati o konkretnim slučajevima pomoći koja se distribuira? Dakle, postoji neka vrsta jednokratne pomoći koju vi dajete, postoje dakle građevinski tu poduhvati, je li tako? Tako je, prosto crkva je tu negdje i pozvana ovim blagoslovom samog Gospoda koji kaže da ćete siromahe uvijek imati sa vama. To se može tumačiti na taj način da je on blagoslovio da crkva siromasima ustupa pomoć. Tamo se i u jednoj molitvi na postavljenju igumana govori o njegovom manastiru kao o posjedu siromaha. Da. Tako da crkva svakako ima to milosrđe kao jednu osnovno prizvanje da ispunjava i da se tim da sprovodi milosrđe u zajednici. Tako da pogotovo to što je mitropolit imao veliko poštovanje prema tim mnogodjetnim porodicama, on je gotovo sve porodice u Crnoj Gori koje imaju mnogodjetne i odlikovao ordenom Svetog Petra II. Lovćanskog Tajnovica. To je svakako računavalo i jednu uz to i finansijsku pomoć. Mi smo imali tu misiju dugo godina da svake godine sagradimo kuću jednoj mnogodjetnoj porodici koja je socijalno ugrožena, naravno. Tako da to su bila velika sredstva, pa smo sada, s obzirom da je problem i sa placevima i sa prevođenjem novih objekata na nove vlasnike, odlučili da tu misiju uredimo tako da one urušene objekte koji su postojeći, da? Da, postojeće objekte kojima su uslovi loši, da se renoviraju i da se privedu nekom pristojnijem. Da. A u okviru čovjekoljublja organizovane su i narodne kuhinje. Sad ih već ima 4, je li tako, u Crnoj Gori? Jeste, to je narodna kuhinja u Podgorici, na Cetinju, u Bijelom polju i u Beranama. To su ove narodne kuhinje eparhije Budimljansko-Nikšićke u Beranama i u Bijelom polju. Sve je to pod krovom, što bi se reklo, čovjekoljublja, međutim svaka narodna kuhinja funkcioniše. Da, to su već na 2 eparhije, je li tako, na Budimljansko-Nikšićkoj i na mitropoliji. Je li imate možda podatak, vjerujem da ne možete zvaničnim podacima baratati jer se oni mijenjaju iz dana u dan, ali malo nešto ugrubo možete sigurno reći vezano za situaciju sa pandemijom u protekloj godini i da li je ona povećao se dakle broj korisnika narodne kuhinje? Svakako da jeste, pogotovo tamo u onom prvom talasu kada je veliki broj
ugostiteljskih radnika i taksista, svi su ostali bez posla. Tako da je to zbilja onako bio jedan nagli skok tih potrebitih ljudi. Snašli smo se, crkva je tu nekako i bila spremna na to, tako da u skladu sa tim mogućnostima svakome smo izašli u susret. Da, to je divno. Zaista vratit ćemo se na čovjekoljublje. Svakako, sada bih pitala đakona Pavla da nam ispriča, ako može, da izdvoji neku situaciju koja ga je posebno obradovala vezano za darivanje. Takvih je sigurno bilo nebrojeno. Ja ne sumnjam da su ljudi zaista divno reagovali. Neku koju biste mogli da izdvojite. Pa to su stvarno možda najdirljivije scene koje može čovjek da doživi kada se bavi ovakvim stvarima. Ta posjeta Kosovo i Metohiji, posjeta porodicama, uvijek dobijemo na dar neki crtež, neki predivan poklon koji bi nam naročito te mnogodjetne porodice pomagale. Kao što je rekao otac Vanja, i naša ideja jeste da prvobitno pomoć ide višedjetnim porodicama i naša organizacija je također dio jedne mreže humanitarnih organizacija koje su na istom zadatku, koje su nekako pod krovom i koordinacijom humanitarne organizacije Majka Devet Jugovića koja funkcioniše pri eparhiji Raško-Prizrenskoj i Kosovsko-Metohijskoj i tu su veliki broj humanitarnih organizacija, Srbi za Srbe, Svi za Kosmet, Fondacija Delije i tako dalje. To su sve velike humanitarne organizacije i u toj nekoj saradnji za Kosovo to je Fondacija Majka Devet Jugovića, za Metohiju to je Manastir Visokih Dečani i u toj nekoj saradnji sa Manastirom Visokih Dečani vrlo lako se riješe konkretni problemi određenih porodica. Recimo, ukoliko se... I naša ideja i pomoć je nekako uvijek usmjerena ka tome da to budu sredstva koja se ulažu u održivi neki razvoj, da se pomogne posao nekoj porodici, da se pomogne, recimo, kupimo sto za pravljenje sira. I tako se neke porodice riješe svoje egzistencijalne probleme na duže staze, dok su za ovakve situacije u kojima je pomoć vrlo teška i praktično nikada se ne mogu u potpunosti namiriti te potrebe tih ljudi na Kosovo i Metohiji. Ipak je tu Majka Devet Jugovića sa svojim narodnim kuhinjama, preko 2000 ljudi se hrane u tim narodnim kuhinjama i sigurno da stalno potrebna pomoć, ali ne samo hrane, nego i zapošljavaju, čini mi se, oko 200 ljudi na farmama i tako dalje. Oni imaju samoodržive projekte plastenika i... Tako je, plastenika. Kuhinje, pretpostavljam, također, sigurno. Tako da na Kosovo i Metohiji stvarno postoji jedan ozbiljan organizovan rad koji, eto, mi smo tu najmanji dio te zajednice, ali ta zajednica čini mi se da ostvaruje bolju socijalnu zaštitu nego što ostvaruje i sama država Srbije. To bih htjela zaista da podcrtamo u emisiji, onako da podvučemo baš. Dakle, radi se o volonterima, to nisu profesionalno organizovane... Pa mi nemamo profesionalno organizovane članove, druge organizacije imaju. Neko ko je konkretno zaposleni ko se bavi tim i to je, što kažu, jedan bolji način funkcionisanja jer taj novac koji se uloži u nečiju platu, on se višestruko puta vrati kroz njegov angažman. Mi još uvijek nismo, sticajem okolnosti, svi su na nekim drugim poslovima i svi smo tu volonteri, ali to je nešto što je zasigurno dobro da postoji. Nije nešto za osudu, niti negativno reći da neko nije volonter, nego nadamo se i da će naša organizacija doći do tog stadijuma da može da zaposli nekog pa da još više napreduje naša. Da, Bože zdravlja. Oče Vanja, ispričajte nam, molim vas, nešto što vas je onako oganulo možda vezano. Ovako, najsvježija stvar nije vezana za ovaj konkretan slučaj, nego za uopšte prirodu akcije. Naime, Čovjekoljublje je u saradnji sa grupom Dobrota liječi organizovalo da pisma djeci ugroženih porodica da požele šta hoće za Božić. I ta pisma su upućena donatorima koji su se prijavili. Da, proslijeđena. Tako da su konkretne želje ispunjene svoje djeci. I to je nevjerovatno. Ja sam danas baš
ušao u kancelariju, naš kolega Miško zatrpan do krova, do plafona, paketićima, poklonima, bilo je tu i biciklo, televizor, mobilni telefon, pa to je, ja sam se, baš me to ganulo. Pa to je ta radost koja je jedan sastavni dio toga. Pretpostavljam da bez toga ne bi bilo. Radost, ali ima i zaista teških i tužnih scena od kojih čovjek ne može da dođe sebi dugo vremena. Da, pretpostavljam. Da je to nešto što je vrlo teško, posebno kada se nađe taj neki galimatijas s raznih problema, i bolesti, i siromaštva, i nedostatka stambenog prostora, i nedostatka bilo kakvih najosnovnijih uslova, i vi dođete i vidite da tu jednostavno oboljenja psihičkih. Dajte da kažemo i to, apsolutno. Koji uvijek, a eto dobro, ali neće izvršiti samoubistvo, ali uvijek nekako prijeti sa tim. Vidite da je čovjek baš u jednoj graničnoj situaciji. Tako je, to je ta situacija koja pritiska. Koja vas nikako ne može ostaviti ravnodušnim. To je humanitarni rad, zbilja ima tu dimenziju sigurno. A koliko smo mi kao društvo svjesni da to postoji? Ja sam konkretno osjetila se postiđeno u nekim momentima kad sam kroz jednu vrstu rada koja je dijelom jednim neznatnim vezana, može se okarakterisati kao humanitarni, postala i postajala svjesna koliko ljudi oko mene nema osnovna sredstva za život, a da ja svakoga dana boravim i imam kontakte sa tim ljudima, to je prosto me bilo sramota da vam kažem da u tom trenu da toga nisam bila svjesna. Postoji kod nas u našem društvu ta sramota od siromaštva. Prosto dosta ljudi neće ni da se pomiri sa tim da mu treba pomoć, pogotovo ne od crkve. Tako da dođu u crkvu da traže, ja svjedočim ljudi koji su bili primorani, ogroman stid osjećaju zbog toga što dolaze, ali su u bezizlaznoj situaciji. Da. Ima taj. Ali eto, što naš narod kaže, poštena sirotinja neće ostvariti tu pomoć. Prosto do njih ne možemo da dođemo. Niti znamo da postoje, niti ko su, niti... U ovakvim organizacijama prosto morate da dođete i da tražite. To je jedini način da ostvarite pomoć. Da. Tu bi nekako šira zajednica mogla da da doprinos, ako bismo gledali to sa nekog crkvenog stanovišta i parohije. Jednostavno moramo biti svjesni da pogledamo na onog komšiju. Eto, živimo u stambenoj zgradi, recimo konkretno tu u Podgorici, ne znamo komšije. Možda samo zid do nas, neko ima problem koji vi vrlo lako možete da riješite. Ili jednostavno da prava stvar i pravo rješenje tog problema ne leži u radu nijedne humanitarne organizacije, nego leži upravo u tom buđenju tog osjećaja zajedništva i zajednice prije svega, ako ćemo gledati s ovog našeg stanovišta kao crkve. I ako se ona projavi, nije crkva samo ona grupa ljudi koja dođe na liturgiju ili na večernju službu, već čitava ta zajednica koja živi u jednoj parohiji. Kada bismo počeli istinski da se gledamo onako kako nas ovaj praznik napominje i podsjeća da se gledamo kao braće i sestre, onda bi vjerovatno, kao što u našoj porodici teško može jedan brat ostati, a da ostala braća ne pomognu, tako bi u našoj parohiji isto mogli da se rešavaju ti problemi. Ima i problem taj što se naš narod, uprkos tome što se nosi sa teškom materijalnom situacijom, vrijeđa ako mu ponudiš pomoć. Pa da, sigurno da. Zato taj način da mu se pomogne treba sad da ima neku dimenziju neuvredljivosti. Da, treba birati sigurno načina, sigurno da način uvijek postoji. Da se ti bratski odnosi izgrade i onda ne može biti to. Jeste, povjerenja i ljubavi. Jeste kao dječje povjerenje. U tome leži ta tajna, čini mi se, rješenja svih socijalnih problema i gdje imamo jaku zajednicu, gdje su složna sela, složni gradovi, složni ulazi, imamo i tih primjera, recimo u ovim gradskim sredinama, vrlo se lako rješavaju ti problemi, djeca odlaze na ekskurzije, rješavaju se svi problemi jer vidimo da ljudi funkcionišu kao braća, nažalost sve i sestre, naravno, i sve manje i manje toga i mi smo kao crkva, kao svešteno služitelji, ali i kao svi hrišćani pozvani da taj jaz premošćavamo.
Da, to je zaista jedan od glavnih ciljeva. Kad smo pominjali ranije simboliku i u odnosu na materijalnu pomoć koju Mladi za Kosmet kao organizacija sprovode, ja sam zapravo imala na umu tu vrstu darežljivosti i humanosti simboličku, koja je mnogo, mnogo važna u tom smislu da se ljudi valjaju sabrati i da moraju imati povjerenje jedni u druge. Zato su odlasci na Kosmet, čini mi se, veoma važni. Da ta naša pomoć ne ostane apstraktna. Da ne bude gledao sam nedavno policajac Petlovog brda i onda se žali Boško, kaže ženi svojoj, ja brinem o djeci, ona kaže pa ja brinem o svoj djeci Afrike. Da. Da ne bude sada da je taj neki, da kažemo, imaginarni neki objekat kome mi ne znamo ko, već da odemo na Kosovo, da sretnemo te ljude, da se družimo. Da dobijete crteže. Da dobijemo crteže, da se upoznajemo sa svima njima, onda ta naša pomoć neće biti neko bezlično davanje u neki fond, neka stavka, neko umirivanje savjesti, nego zaista bratska briga jedni za drugi. Tako je. Ja bih htjela da pomenem još jednu Pavlovu funkciju. Pavle, vi ste pravnik, ajte nam kratko samo kažite da to podvučemo, da naglasimo. Dakle, crkva je zadovoljna novim zakonom o slobodi vjeroispovijesti, je li tako? Da li vi očekujete neku vrstu problema u tom smislu, da li će se nešto eventualno prigovoriti? Pa ovdje mogu iznijeti svoje neko lično mišljenje s obzirom da naš pravni savjet i mitropolija imaju svoje zvanične organe koji su uključeni u to. Da. Pa ovo je neki minimum minimuma koji je bio neophodan da bi ovaj zakon uopšte postojao. Vjerovatno ste i vi bili upućeni u one kompletne prigovore koje je na tek zakon o slobodi vjeroispovijesti imala crkva i da je ona praktično prigovarala na većinu članova da bi mogli biti ili bolje formulisani ili, da kažemo, potpuno drugačiji. Ovdje smo dobili jednu izmjenu koja zapravo nudi tu čisto pravnu sigurnost da neće doći do ugrožavanja osnovnog prava vjeroispovijesti koje se ogleda kroz svojinu crkve, jer ukinuti nekome pravo svojine suštinski znači ukinuti mu pravo na postojanje, što i ovaj naš humanitarni rad može da posvjedoči. Nadamo se da ćemo u budućnosti dobiti još mnoge druge stvari koje nisu, da kažemo, stvar neke obijesti crkve ili nekog pretjeranog miješanja u javnu sferu života, već nešto što je standard u civilizovanim zemljama svijeta, kao što je recimo vjerska nastava u školama, čemu se nadamo da ćemo u budućnosti moći da dođemo, što ovaj zakon recimo i dalje ne propisuje. Učešće crkve u zvaničnim, humanitarnim, socijalnim strukturama gdje ona također može da da svoj veliki doprinos i tako dalje, mnogo toga. Sve što bi taj zakon o slobodi vjeroispovijesti mogao da učini, da iskoristi pune potencijale crkve da bi čitavo društvo moglo da ima koristi od toga. Ovako smo se samo uspjeli da se zaštitimo na najbazičnijem nivou uz nadu da će se, kako strasti budu padale, kako se budemo međusobno pomirivali i bratimili, da će se i ta uloga sve više i više povećavati. Ne u smislu da se namećemo, ne u smislu da pravimo neku novu džamahiriju, neku novu teokratiju. Da, to je termin koji nam prigovaraju. Potpuno nevjerovatno. Već na pravi način da se iskoriste kapaciteti crkve kako bi čitavo društvo napredovalo, jer to i jeste crkvi imanentno, da ona u svakom pogledu gleda da čitav svijet preobrazi i učini boljim, pa tako i ovu našu zajednicu. Tako je, da. Htjela bih oca Vanju da pitam o jednoj drugoj strani okolnosti zapravo novog zakona. To je da li mislite da će novi zakon poboljšati stanje kada je sabornost u pitanju oko crkve? Pa eto, ove litije zbilja jesu bile na otrežnjenje cijelog naroda i one su doprinijele da ovim obraćanjima mitropolitovim, koji je neprestano insistirao na poznavanju istorije crkve u Crnoj Gori, kako se razvijala crkva, kakav je bio život crkve, tako i obraćanjima svih onih sveštenika koji su govorili na litijama, koji su opet na taj način narod podučavali, podsjećali
o značaju crkve za naše društvo i za naš opstanak i naše biće. Tako i one molitve zajedničke koje smo imali na kraju litija. Ja mislim da je to zbilja vrlo bitno uticalo i da će to tek da se pokaže da je taj kvalitet odnosa prema crkvi poboljšan. Kao neko dugoročno dejstvo, da kažemo, da će se ljudi... Đakone Pavle, da li vi mislite da ćemo imati mnogo više ljudi u crkvama? Konkretno vezano za ovo što malo čas rekao smo. Slava da je Bogu ako bude tako, slava da je Bogu ako bude i drugačije. Mi ovdje u Crnoj Gori znamo i za jednu i za drugu realnost, kada je ovo bila zemlja koja je, kako kaže pjesnik, glavni grad bio manastir, a vladar bio Kaluđer, do onog trenutka kada su nam crkve bile potpuno prazne, u najboljem slučaju. Te dvije realnosti, te dvije krajnosti su nekako Crnoj Gori svojstvene i nadamo se da ćemo se, ako ne zadržati na jednom ovom blagoslovenom polu, a makar naći neku zlatnu sredinu i da nikad više ne dođemo u onaj položaj u kome smo doskoro bili. Da, pa tokom litija bilo je više tih situacija u kojima smo zapravo mislili da to je to, kraj, prestaje litijsko sabranje. Jedna od tih situacija bila je zapravo kada je proglašeno pandemijsko stanje, to jest kada su litije zabranjene zbog prijetnje od zaraze i vi ste konkretno učestvovali u jednom prevazilaženju te situacije, a to su emisije Internet litije koje ste radili kao novinar zvaničnih glasila crkve. Kažite nam to svoje iskustvo. Pa jeste, tu smo se našli pred jednom velikim iskušenjem da će naša borba zamrijeti, kao što ste rekli, da se neće čuti glas crkve, da taj protest koji je bio molitvenog karaktera tako masovan neće uspjeti da ostvari svoj cilj. Postojala je jedna zaista ambiciozna ideja da se taj čitav taj pokret da se prenese online na internet, na društvene mreže. I eto, kad smo pominjali našeg mitropolita, blaženog pokojnog, zanimljivo je i prosto nevjerovatno da je čovjek sa svoje 82 godine apsolutno u jednom trenutku shvatio koncept internet litije i rekao u redu, ja ću biti prvi gost. Tako je, on je bio prvi gost. To je možda nevjerovatno sada da razmislimo koji bi čovjek tim godinama tako to jasno prihvatio i shvatio o čemu se radi, šta su društvene mreže, kako ljudi mogu da se uključe i eto, taj njegov blagoslov iznad svega učinio je da su te emisije zaista bile veoma gledane, da su se gledanosti njihove mjerile na desetine pa i stotine hiljada i to je nešto što jeste uspjelo u jednom trenutku da nas drži u svijetu medija, da stalno izlaze nove vijesti 2 puta nedeljno, kao što su nekada bile vijesti otac Gojko je besjedio na litije, mitropolit je besjedio na litiji, vladika Joannikije je besjedio, sad odjednom je bilo opet mitropolit je besjedio na internet litiji, vladika Joannikije, otac Gojko i taj kontinuitet protesta se nastavio i čini mi se da kada su opet litije krenule krajem maja ili u junu, ne mogu da se sjetim, da je bila na podloga da ta priča nije zaboravljena. Nego da je ostalo u javnosti i to nam je zaista sreća, ali opet kažem, to su bili neki vrlo primitivni uslovi rada. Kad gledam ovako ovaj studio, prosto zavidim kako je ovo sve lijepo uređeno u odnosu na ono s čime smo mi radili, ali sa blagoslovom našeg mitropolita, njegovim molitvama i to je to bilo koliko toliko uspješno. Funkcionisalo kao sat, ja to iz ličnog iskustva mogu kazati. Zaista je to bilo onako pomalo jedna komična situacija u ja sam možda imala neku vrstu predrasude s obzirom na to da sam gledala prethodno kako internet litije izgledaju i kako to sve divno funkcioniše. Ja sam očekivala da će to biti neka sila od tehnike i tako dalje, međutim to je zapravo, kako ste i rekli, jedan improvizovani studio, improvizovani uslovi, ali slava Bogu to je, kako ste kazali, opet ponavljamo, pod blagoslovom, jeli? I dobrotom dobrih ljudi koji su se uključili u taj projekat. Eto, recimo, zanimljivo je govoriti da svugdje, kad postoji dobra volja i kad postoji ta veza koja nas veže, nađe se način da se prevaziđu neki uslovi. Recimo, jedan od gostiju, profesor Danilo Mrdak, on je gostovao kod nas u internet litiji. Biolog, tako da. Kako kroz razgovor posle emisije razgovarao sa nama, pitao nas kako, što, tehnika i tako. I sutra dan se samo pojavilo na našim
vratima, poklon od njega, taj neki dio opreme koji nam je nedostajao i tako, to su zaista divne neke stvari. Neko crtež, neko tehniku. Pa, ali hoću da kažem, eto i ovom prilikom i da mu zahvalim, vjerovatno on ne bi volio ni ovo da kažem, ali u svakom slučaju ljudi su zaista pomagali, sve to funkcionisalo, bilo je to saborno djelo. Da, tako je. Ja bih voljela da u tom smislu i privedemo kraju ovu emisiju. Očevanja, dakle, hajde da konstatujemo, dakle, da li vjerujete da će se ljudi privoljeti nečemu što je život crkve u većoj mjeri u budućnosti? Pa to je nekako lični akt duše koja se okreće prema Bogu i koja će da napravi taj pokret prema Bogu. Sve ove okolnosti društvene koje eventualno mogu nekoga da od dobrovolje, zbog tog nekog sad većeg društvenog prihvatanja i odobravanja i afirmacije crkve, za razliku od onih vremena poslije ratnih, kada je narod i ustuknuo crkve zbog velikog pritiska na crkvu i ubistava sveštenika i protjerivanja sveštenika i sveštenika kao simbola nečega lošeg. Tako je. To su bili prosto takvi konteksti u kojima je crkva prebivala. Sad se očekuje naravno da će klatno to da se vrati sa te strane, kada su stvoreni ti društveni uslovi da se normalno boravi u crkvi, da to nije više nešto što je zabranjeno, kao što je bilo. Očekujem i vjerujem i nadam se da će zbilja ta brojnost i na službama da se poveća. Nadajmo se da će, kako otvorismo emisiju u uvodu, kazasmo da treba da se preispitamo koliko smo bili bolji i koliko smo uspjeli da budemo i humaniji i dakle darežljiviji. Nadam se zaista da će ovo što ste kazali pospješiti i onaj humani dio karaktera ljudskoga i naše zajednice društvene. Ova je godina zbilja bila dobar teren da se ispita naše godina milosrđe. Iskušenja, tako je. Da se ispita i naše milosrđe, i ljubav, i strpljenje. Zbilja je bila puna iskušenja. Da, tako je. Đakone Pavle, biste li htjeli neku vrstu poruke kazati ovako za kraj u ovom smislu? Pa poruka je uvijek nezgodna za kraj, naročito kad smo imali ovako lijep razgovor, dosta stvari je rečeno, eto može samo da poruka generalno naša bude da ne zaboravimo našeg bližnjeg, da u ovom prazniku Hristovog rođenja vidimo jednu priliku da shvatimo zapravo da svaki čovjek nosi to dostojanstvo Boga, da je ovo naše tijelo koje nosimo na sebi dostojno da se u njega useli sam stvoritelj neba i zemlje i da svakog čovjeka gledamo u tom svijetlu. Ako bismo stavili na svoje oči te evanđelske naočare, mi bismo zapravo vidjeli u svakom čovjeku ikonu Božju i prilazili bismo mu sa onim poštovanjem kojim recimo prilazimo ikoni u crkvi. Kada bismo uvijek i na svakom mjestu imali takav pogled, te evanđelske, liturgijske naočare, mi bismo zasigurno vidjeli jedni druge mnogo bolje i vidjeli ono najbolje jedni u drugima, a samim tim i mnogi naši ovi zemaljski trenutni problemi bi bili prevaziđeni. Eto, u tom smislu humanost je i poziv na humanitarni rad, u suštini nije ništa drugo nego poziv na evanđelje i na njegovo učenje i praktikovanje u svom životu. Ja vam se zahvaljujem obojici na ovom divnom razgovoru i na iskustvima koje ste podijelili sa gledaocima Srpske televizije. Dragi gledaoci, ja se nadam, želeći vam srećnu Novu godinu i Božić, da ćete pamtiti poruke koje ste čuli u ovoj emisiji, da će one uticati na to da u buduće budete što humaniji, što darežljiviji. Neka vam je srećna Nova godina, s anđelima novo ljeto i vjernicima među vama. Mir Božji, Hristos se rodi.